Kongres Soyong kala ki win biang sa sisin pat wad hadian bau MLA barim zonga tany uba HDR lengdo ula kamba kinonge lambaro kilalit ban penyeso syaka UDP. Dang hagani kes kisat zain de kispangut kinonge lam na ki unit baper kilai kendo lang hamau maram ban jen da kinongkit kam batumai na ke benta ban penkrea ya ke election MLA ban long hau araja ar pulai. Kinongkit kam batumai ki kentup yo ba dondor maulong kum u president bat uba hamba thank you kum u secretary. Yakini baro arngut la penskem da vice president ke MPCC uba boldness nong Terima kasih dan hang ni hakaba ni pendek ke ka kam bakata kalong bangin form ya ka Soyong Block Congress Committee. Ka MPC kalatung ya ka ad hoc committee hakani ka South Lake June menta benai. Di nakalian ke parti nanti ngim ko akan bakan sulong ad hoc makan trikam kum ad hoc ni sutong ye kani ka ad hoc committee kenang ba uniu presiden ba sung kum ad hoc unyo ban organize ya ka parti ha ka ba mentah singi sungu sibuna yo nu ad hoc presiden wala ban lum kat ni ha ni ka por ha ka ba ngi layo ban jit ya ki nokit kam jong kani ka block congress committee yang ni po Soyong di nyaladap ya ka benta berkata kalong latih ki baya tiba berkata kalong agak layo banjit ya block president nang ta general secretary ki vice president ta treasurer bat kiwi ki nokit kam ki bakmat jongka parti kejing mana ni kalong na benta kenika benta but thank you yang tahi lapan skam yang aku general secretary jongka ni Soyong Block Congress Committee te ke kamat ke bangi mata ke bangi sim ya ke sinjam kat hadu ni put bangta si ba kan long ke ba sulung bat kan long ke ba pedit benriu kam tam yu pat ba Soyong kum ka jingi bat ka jing tip jingi adu ka saw tarik hi dai ba sinar ndok lalit bat pedeso na syaka UDP te hak tu ka ski tangah po ar kata ai si ka Soyong Congress kam sim na thali setia namar ba na kaliang jong presiden ke MPC ba bin sedes pala ulai ya ko ordar iba badan maulong banlong kum u adok presiden te kepala pelong pat ham tas ngi yo banlum ya baro kino kerjaan ki barim marko pajinglong jengi hi nengkong ngi buram ya kini kerjaan ki barim ki badan hapo ka kongres hak jing sya kala dai duduk tukas ngi hi ngin sengno dan ngin form no ikini ka Soyong Block Congress Committee handai kat kum ki guideline bat ki prosedur trekam jong ke parti kongres ke bangitip kadai ke parti ke pada disiplin ndai hap follow up ya kita ki ba ke parti ka penyat lang baik prosedur ban pentrikam halak jong parti ten jong ngiru mata ski ngim semla kot ba ni kot fai kino kerjaan barim jong kini kongres ni sutu ba kidang don hi po Soyong bat ngim sai lan de bypass ki kan ni borom ni ki ba hadin kata hajing don lang jengi ni sala ban pelong bat ban jit kini kam kabalong tas ngi ka job nak kini jengi ni tenang ni sekhmat ni jing temu ke jonga kalong ban penklan ya ke parti bat mangin ron man kiwe pekiwe ki unit bat bangin form ya ki unit haman ki blok dan nang ni sekhmat men ki unit presiden bas secretary te nang ni sekhmat ngin num chong thai ai bau news nam ajar pulai ngin yo ya ke jing job em namar ba kumbalong mata ngi khat khnai ke ni ke jing lang do ngim khlim khat yi ki batmai ngi khat tang ki nong kit kam ki badem jo ke kongres dan lengba ada kani ka body bang isna menta ngin yai kan kamdan kalong no ke jing thon ma kumbangi i pi yo i kesakhi bagi be jong kongres kidang dan hado menta ngi klim khat ye ki we ki parti mangi khat tang ye ki nong ilam jong kongres long kesakhi kan ni tapi dia baca ni ka bentar berpila kali ya presiden jungi lah kan long em kejing ya presiden mai por balengkot is tang san benai ro benai kani ka election ka ladon hang dia nga sotanat cibune bangsa ki ni sngi nak yang jungi kum ka MPC bani bahapo kani ka por balengkot laru ban form ya gini ki area hak muntas ngi kala debjit ya kitu ki nomi khamat na kini ki area per ki badana po ka Soyong konsi baro pratali ki area ki layo ki nong yalam hak baling bajong ki kin organize ka parti bat kini na kalian ka office kin be din kin bod din bat kin le baro ki kini ki boot level ma bagi keren menai kalong bat berklan nadu ki boot level ka bamot kini ki polling station baro ko polling station kin cover hak kini ki benai ki balengkot watla ka por kalengkot ndi kile kular banya tray system hak ban wan ra ka jingjam
nak mentau kandidat jongki Hawat nyaduk kapor bam he sidar lami mah te hawat hak politik si kidon ki barong kidon bami ye katangi melak belen kidon ki no kerjaan ki ba i yo kandidat kidon ki ye parti hana ki babon ta ki sngau ba ki ye ke isu kumba ka parti kala te nek jengi yang matahi ki isu ki ba ngade penkret kidon hi ta ki isu penkret nak ka parti kongres te ta katahi